Najsigurnije mjesto ovdje. Ograda, sigurnost jagarama. Disclaimer, please. Ne lazimo pokojni kakve bare tajne. Sad se preselio tamo nota tajna. Pa na naše mladosti. Zapolja. Manja to za svijenom. Mučio. Treba udar. Odmah mjesto. Sad. Evo ovdje ćemo malo zumbirat. Ovdje se ide Fuksane. Ovim putom, da, mi nastavljamo, da. Putom, ovdje vam je Deka Salta, da. Poznata deka. idemo dalje. Šta si selo bez Skyhuta? Skyhuta je ništa selo. Ovaj video je zapis bez jagarske put. Oho, put to je bilo. Čoma, Minedeo, vidite. Pomalo i ulazimo u muzej Karanovac na Vrbasu sa naše lijeve strane možete vidjeti crkvu. Ovo je crkva izrađena. Ova muzika iz crkve inače pušta se u crkvi. Evo iz trgovine Dejana Laketića, nije Vanjnog škola kao što piše. Vanjnog petka. Petak, tu idemo neke slučajne prolaznike. Op. Ako prođemo pošto se renovira. Ko preživi pričat. Vrbas s ove strane dole, lijepo je. Mislim, znači ko se vozi u autu. Banja Luka 11 km, Mrkenjić 51 km. Za Mrkenjić. I mi idemo našom trasom dalje redovno. Skrenuo bi vam pažnju na kafe bar Roxy. To je zadnji naziv. To je zadnji naziv ove kampanje. Poprište inače divnih dešavanja i burne mladosti. Naziv je put za kanjon, za rafting. Ja. Pravac kanjon. Poznata pumpa, posle 12 gdje se dolazi po pivu. Ovdje se pirinči, ovdje se snadjevamo pivom, cigaretama kad ništa ne radi, kad rade zatvori, kad jaganjci utihnu. Evo malo ovo. Slučajni prolaznici koji nam idu u susret. Poslije ćemo mi sve ovo vratiti. I pomalo stigošmo do odredišta, kanjon. O, većina. Žene nećemo gledati. Evo ga. Evo nam, VIP Parking place, VIP. Tražimo pogodno mjesto za parkiranje i evo ga. Evo ga, ućemo u Rikverc. Odlično. Idemo u Rikverc, opa. Senzor će se upaliti Aktivirat kad opalimo, to je spanela krstić sa... Hvala na vožnji, dođite na Mokri.